bakubuya hala kaya we Katrina vana va ta kula va nga tivi papa vona nsimu leti ti nga va na ndhuma swinene nkarhi wa tona vakiti hayi vakiti a se swi vona mina leswiwani swi loko swi vona ma mina matihlo Katrina murhandziwa ni ku ya la ka ku va nyumisa vanina vana va na xicele va to vakuvanyumisi Katrina vuya la kaya vanyumisa wena nkarhi wa mina khambi ka kahle laha ka va 12 tiprese ku ngoma kahle ka warale ya 12 kwala ka vala famous station se runs anir 94.5 megahertz kona ni khoma kona thuri kwena kwela nga khona loko ri kona la tsungeni wa malwandle ngera kahle ka www.valfm.co.za eka makata ku va mina khoma kona mina kwasiphi vakiti eka veke wona ku ta marhula lama nga kona lawani ka WhatsApp number ya hina 0835866666 va ku happy blessed birthday to myself maloko ri yena alata rifuwo khosenia la ka Ximxweni khesa swinene la ka Ximxweni la ba mandla ni velela mina va ku xingu mhashi ri kona la Rhodesia mana ri yena Moses xipapani la Rhodesia khesa swinene kwala Rhodesia ni ri hlayisekana vikise bya n'wina bya ximsele hehla vaketi wa mrhandza ni kwa simpi mrhandza swinene kambe ke baso panenge kwala ni nga ta migandla mina kari ku hayi hlayisekani vanhu va ka hina kwakwa ku nga kona phela swi karhi swi tekana swi twisisa kahle swa ku le ka lockdown leyi ka rin'wana vanhu van'wana swi heta ku swi va tikisela van'wana hi tolovelanga ku va hi tshama ndhawu yin'we kambe ke a hi ringeteni ku va hi landzela milawu ku va hi kota ku va hi papalata xitsongwatsongwana lexiwani ta vona swilo swa famba ndlela kahle kona mina ka nongonoko nkhula yeru kwala ka Bala FM kari ku hey ni le ka awara ku hetelela ta va ka ri huma va ta ri kona malume Ephraim Makhomule va ta kahle na nongonoko African Connection phela eka punto tanilo swi ta va swi endleka swilo swi kahle awara leya 12 loko mina ta va ni longele swin'wana swa mina ni huma ni ku nyamalala kambe sweswi a yi mahlweni endla pongo ya radio mina wena kwala ka Bala FM ni endla swilo swa endleka papa vona hi ka mali vana va ta kula va nga tivi papa vona ila man'wani marungula lava ku hey i langutani kwala botsoleni i le ku tiphineni hi tinsimu ta Xitsonga ni khensa swinene kwala botsoleni ba mandla ni velele mo hi twa ku mi ri yini la botsoleni ay a ni ku na ta va teka hi voice khensa swinene kwala botsoleni ba mandla ni velela phela va rhumela straight hi voice note va hlamusela ku vele ku tiphineni swinene vonanga bya mina lawani phela la ka Bala FM va ku loko se swi ta ka mhaka ta nhlokomhaka ya hina lava ku hi swiambalo swo hlawuleka swa ndhavuko eka mina exibelana na tinzovo maloko ri na Colbert Stole va ku hi mina ni ri kwala ekaya la ka Phapazela la Gandlanane va ku hlayisekani ni khensile na mina ni khensile ni ba mandla ni velela khensa mina kwa simbi vuya la kawe Katrina risimu ra kahle ri tala mangarena Simon Mathebula kambe ke a yi ri mahlweni ka rimika byin'wana bya vonanga bya kahle lebyi ni tshemba kahle ku hayi no swi endleki byi nga mi khomi kahle swi endleki byi nga handli swona phela budget ya ta xikhalenyana cause nongonoko inkula yeru kwala ka Bala FM phela hlahlekeni maleke ni kwa simpi mina ni kona la ka xikondo ku va hi tiphina swin'we mina wena lerin'wana risimu ri tala mangarena va Mantanato Brothers va ta kahle va ku hey mi ta ndi ehleketa mina kwala ka Bala FM 94.5 megahertz kona ni ngisela kona thuri kwena kula ka khona ta va khani ya teka tliko ta mina loko swi ti ku kwala ka vuma 10 minutes before the hour 12 o'clock mi byela kwa mina ngisele mi ri kwihi Afrika-Dzonga ri xile mi ta sala mi ri rila n'wina Like a 94.5 megahertz.